Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Line zino mukaaga ze tubadde tusoma emabega. Kati insha Allahu taala nina zikugatira zonna. Insha Allahu tabaraka taala. Ni mu dakika nga 2 ekisooka. Kullaman rabbana innana fussilat yudhabbihuna su'irat utilat تكونن ولأغوينهم يتخبط ليمحص فلنولينك قدر كذبت صدق فسنيسره متكئين تنفس لتنبئنهم ليطهر يمدهم ناغامبا فلنحيينه نزل حزم حجة ربهم okay just kuzikudiramu okulaga nti boto bulina okukola ki okuzisoma insha Allahu tabaraka taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena abali willing kutuyambako insha Allahu tabaraka taala program yafe mwena mugimanyi tusaba Allah ekitiibwa babarake na mwena abatandika omulimu ogwo tusaba Allah abasiime. Namba zaffe 078416 5480 ne 0703 574535. Twagala kugula sound card ne laptop ennungi ne kamera tubere nga twetinga zino videos zibere nnungi. So aso tuyambako enamba zaffe zezo yo program yaffe gitukola ki gituliko free service alhamdulillah. Tugenda tandikira awo continuation of lesson number 22. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.